Hoërskool Tygerberg. Hulle tema Forever Young en hoofdirigente is Mika Trieter en die seun Leroux Eys en hulle hulp Sherwin Eyman, Rujan Lawson, Johanni Marie Tensen Swart, Willem Botha en Frans. Deur die Hoërskool Tygerberg. One,
vertrou dat die dag saam met ons gaan geniet. Al die toeskouers, die ouers, die beamptes en onderwysers van die 4 skole, die leerders op die paviljoen, ons wonderlike atlete, ons 3 borgers, die burger, Chief en Noordwest Universiteit, and then a special welcome to the Minister of Education of the Western Cape, Mr. Donald Grant, who also is present for this opening ceremony. Kom ons sê vir al daardie mense baie welkom en ek hoop en vertrou dat julle die dag gaan geniet.